Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'Umubirigi yasabye iya Repubulika Demokarasi ya Kongo guhagarika umubano uwo ari wose yaba ifitanye n'umutwe wa FDLR nk'imwe mu nzira zo gucubya umwuka mubi ifitanye n'u Rwanda. Ikaze Umubirigi bwasabye RDF kureka gukorana n'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu tangazo rigenewe abanyamakuru, minisiteri yabwo y'ububanyi n'amahanga iheruka gusohora, ni nyuma y'igihe kirekire Leta y'u Rwanda igaragaza FDLR nk'umuzi w'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'umwuka mubi uri hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Kuva imirwano yakongera kubura hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23, u Rwanda rwakunze kugaragaza impungenge rutewe n'imikoranire y'ingabo za Kongo Kinshasa na FDLR. Ni imikoranire yanemejwe n'abarimo umuryango Human Rights Watch mu Kwakira uyu mwaka, nyuma y'igihe FARDC na FDLR barashe ku butaka bw'u Rwanda inshuro irenze imwe. Raporo y'impuguke za Loni ku bibazo byo mu burasirazuba bwa RDC yashyizwe hanze ejo ku wa gatanu, nayo yagaragaje ibihamya ko ingabo z'icyo gihugu FARDC zikomeje gufatanya n'imitwe irimo FDLR mu mirwano na M23. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Umubirigi mu tangazo ryayo yavuze ko Umubirigi busaba kandi ko umubano wose uhagarara, waba ugambiriwe cyangwa utagambiriwe, hagati y'ubutegetsi bwose bwa Kongo na FDLR. Iri tangazo rinasaba Leta y'u Rwanda guhagarika ubufasha yaba iha umutwe wa M23 nyuma y'igihe Kongo Kinshasa yishyizeho ibirego by'uko ariyo iri inyuma y'uriya mutwe. Umubirigi bwasabye guhita uhagarika imirwano ndetse no kuva mu bice ugenzura. U Rwanda kandi rwasabwe gukoresha inzira zose zishoboka mu rwego rwo kumvisha M23 ko igomba kurambika intwaro ndetse abarwanyi bayo bagatangira kwitegura gusubira mu buzima busanzwe.